So, hey, oh, no, I am son. Then I, eh? Efya, kasa. Then I, found. Yeah, me also found. Until I maybe shall say, then I, we are. We are. We are. Now, why no area on we are? Huh? The way there. Where scans? Another. Ladies and gentlemen, my name is Efya. And Efya Dragon. Yes, this is Efya Dragon. More among kind, move your picture way. So, picture way. So, kai picture way. I feel so videos. Or your videos online on TikTok. Yeah, they are feel so or date rush. Me person won't say mamba have for win, but person mo kai nipa na ye ni din komo no. And I feel so dia bia mo de be kai pa say oye. Osan so ye Abraham Moshi ni ex me nim say no de omo ba out say prank enye no ntina e ba. But I think last week honum na ye din komo no say no ho fa no, but I didn't know how serious tina honum na. I didn't know how serious it was until Omami location said me brave. So I decided to come. Now maybe I na of sorry film pass Omo who said the home fano. Now if you are dragon then ni baby where then? Just scan. We almost scanning Mitzi and I said machine. Okay. Go check my stuff online. But my confused kakra. Adi we nyina no. Me fan say be 1 year. Ebo 1 year there. Okay. Me wo ho na say me kwa na me ni ma dey fe na nam ne simple. Me nsa ebetimi aposo saa na stop it. But eba no, it wasn't painful. So me man fan serious. It's been 6 months money. Afe da ho na jubi me nsa we no me ti se emu ye meja ase wa pija ade a wo don sta ba kwa pija ade na ase emu agin ase obi twe me nsa no e ba sa me ti nda me ti me muni won pa ne so saa so rekwa beta form na e ko form na masa akoda nti fiti saa time no na me started say me ko hospital there ma ko bi angasa ndru so there ma tobi na Tantra Community Hospital. Me call your musi omu mushi endru no mo de be ma say okay kono mundru for numbness no me no ma enko ma call la pass community. So afi ebeju baby na me wo ho ana say me nai we so emu ye me ya. Me kwa initially na me feel say stroke. It's me call na me catch omo say me feel say me ye nya stroke cause I 83, una 83 ana. Sisi akwa no kasa isa na o wa na se ntimi kwa AC kwa me pe AC. Ho ana aye se den. Aye den etimi ye de den na me nine etimi ye den was. Ba ko pa na two ni na bas ya na enye ya, but right now no way mom I have my pains ni wo me side see me nine way na me nsa way. Eti omo ye no mo se okay omo ni machine omo betimi dey detect say me wo stroke na me ni stroke nti na ebe ya symptoms niema onya e betimi ama wo stroke na omo ye eno test nti omo check me kidney omo say you okay omo check liver omo say you okay cholesterol bibi omo say you okay but still na me won to me be 6 months ni de bia enduro hwe we na ye nduru I say we e the akampo nduru aka bi ma nduru ma nasa Ning na hospital baako. There be different okay we are country and La Paz community on. Okay. Tantra Community Hospital so me call and away so the last hospital I me call Benji Clinic. Okay. Hono obi we catch me say
omoya ade wo stroke ni kidney na se for me once so me kidney ni nyehwe but na me feel say be a symptoms because you see omo wo machine omo timi de hwe se ubenya stroke na wanya enti me ko na e ka de me bobi se me ka sika ma spend e nya sanketwa enti ho no na me ko na omo say omo di kan omo so sama me ko check bi m ko check ko ye lab omo scan me oh body omo ho hwe omo se bibia ye okay ena omo ma me sa enduro we say omo se baby a eye me ya no me why we na me de atale ho ena we no so omo se eye for blood circulating say bia omoja no bia blood ni aloki wa bia we mu de me nom no na ye ha me ntimi jaye cause me numdro na ma fe du baby na me o wa na makoma e bo mitimi kan du be 10 bom na ma na once do baby na fe de makoma na me jaye because me say emboa me na me jaye nti wo ka say na wo jaye no does it mean say kwa na yiyi na uhu improvement me last clinic me call ye no na ye we because no na nkofo ke kan say oh omo ya de ne omo ni me board na so se omo bitimi ahwe me de a me nkwa hia chen sika na eni me yi account mu sika nyina me de be ni to omo so say omo ye me last hope na me call ye me call na me boka be no kwa anya masem na omo ma me ndro but omo ka kire me say membra de bia me beje infusion a drip but almost a drew back 9.5 remember almost 1,000 Ghana remember every day 15 days that's 15,000 me once that day me spend almost 10,000 and then you say we hoping am akọ yare ni start de bia dressima no for the past 6 months wow pharmacy bi we down ha say mitimi ko wa o wa na obi abeka ch o ma aduro bi o yesi aduro bi o wa na obi aba yesi hospital bi ma kwa into the last hospital I call you no da ben enu ndro ni enu da ben we kwa de meguso ame no enu ye da ben it's like 3 days ago into 3 days there na say shut down course be can say bia enyi juma ana me call ya me be na me ka say me call ye no me kwa me ba ye me hu senka me ya ye okay ade chen ye no na ye but omo ka say ya me mbra ho de bia na say drips cannot there misika na say na wo kana na say na say o sika na wo dia o dia show ho sa no still la wo de bia ko we nko me we na ko 5,000 we me omo check it and for 6 months the fact that you check here you see hwini we say you best can you see that last time bra me disu ko switch politician bi me mboni den afa de na ma so wo amafo nim say na oye me pese be ye anything controversial but amafo nim say na oye campaign mind this NDC nipa ana me disu na say won say edu baby na ma lucy hope say the media misika ntime so because misika betimi a anka hospital sama kokko ni nru amato no ka me ho ato no na the politician o friend no itimi ko switch ne say me panacho fa me call the bank hospital okay enu so ni ye de me ko twitwa x-ray ne na sefo omusi omu ho hwe that day ni ya na me ye campaign na me ya yo hwe bitimi ye video wi a na masosum misun wi na mapepa mani na makotena live sisi am no ka say mi sisi mate na sia disa me de mensa eto mi sisi me no ka say me nine we emutwe hweme afei mayase ha me hanyi na me pa omo check ya omo se bibia ye okay o malaria ben na be ba e be ma onan be yo ya nti treat you know omo nyima de kwa ha menti no treatment bia no omo de udi usika so sisi no abane say no what do you think is the way forward because sisi no work in hospital more than 4 5 6 empire nyina ya bebo bia ma me wo ha
obi be fa me kosofo nyina say bia because e du ba bi na me feel say no ade bi a bibi wo because say bia ade me start e na me call e na ka chem say oh wo yare bi say ye hia sika say no we say okay operation ye hia 50,000 ye hia 60,000 sa time na start e no na me yare no mo ka so mo hia 50,000 kwa menya because na sika kuta me but me call her na ko say 3,000 ade chan ma ko be for 4,000 sa for 6 months me no sika ni na sa hospital yeah be called recently say bi mpo anan ko mo betimi ayi bibia ma me kwa na isika akosa me tesi esi omo body na me need so mo ba be ka kire me say membra home for 15 days 9.5 but into who call for 15 days na ebe yi analysis you don't know but ada me call her na me ka say ade chin ya me buy am start say me no ndro you saw some difference ne ye kaka ma mitimi sorry kwa akotwitwi ni nchansi esi ho be 2 weeks me no maduro na ade chin ado nkwa na ote a aha kese we nkwa na ote hey wow so sisia no next just sisia no nya mwa kakra say bia politician ya sisia NDC so abaso nti we die oye campaign videos video bi na mo share no there's a campaign the oye pa na manfo kura say wako jiska na ya o mama wo hwe nti we die yesre say drip no 15 days 20 days na be ejuma 15,000 there so me jim fimu there enye skibia ba no obi ti baby na ebi a woni made a eye me wako true da ebi kwa na ebi a solution no kwa ndu 15 cedis but one ebi a me say we ase do ton yare na onya no me ha am tisi am ka se me hia sika na enye sika na me hia me de me mu ane se kameda asole na me ho ye because me yare ye no me se sa bra enkwa hia chen bibi a wo ase se me hu to me na ma wu na ma ye kura me pe Aden men bu we aden wo how feel so be we june ya ma menya pressure se me da ho enye se bia me ana ma shada se me pesa me june me obi a me ni edin pa me enye his wo be se me ra ho ana se bibi hye me so but me nyare 1 week in puda se ma yare mako hospital ka yare de wo yare na wo hospitalize sa wo to ana wo nu mundre se wo hu bibi eche se wo hu beto ba sa me yare na me ko hospital na fe na yare no results no ye kese ti afe me so me kwa na meti obi a ni me nche me ni adamfo afe no unni boy u fe we out unni be me bia wo se boy bia oditi uni Abraham jai boy bi ni hobio se meti wa me da wa wo se meti pain na me ye ma hye na bibi ka che me wo yare won we ya ebekum wo afi na me ye timi hyehye me sa me ti bi me fiti se me yare me nda 5 hours da ma da cha 3 hours me da ha na me ye ma hye me na me ni so atem sa ma me sa ko hospital bi mo ka che me se me BP akoso no kwa nya me amba ma ko mo de akwala ketu atse me ko mo sa de me betu BP adro so insisi an say I don't need money insisi an open solution just that and you see at this point I say my impression is say yeah me no it's be say sa hospital we no mo intimi anje media na yeah me no it's beyond Ghana hospitals or Ghana doctors and it's me ma make us me ko switch as a politician because me nim so omo de omo big doctor and about hospital no omo de me ko en nya kwala hospital mi ru a honom da de man say e ha ma ba de me beto me de mi ru machine so omo ba na omo ka che me say bibia anye wa na eno kwa eku me more because I sana me yem hye me say ene e de no ena ya wi kwa hefa na de me ko because de bia ase estate me ha say menya
menya infection will me happen me cry. Oh, from me ha. Utai. Pompo bo me hase. Oh, sorry. Ena epaye no me ha me tifi. Ena me ya na me ha me de ade pepa. Nti sa na ade na spread sa na efia kom. Nti me de ko hospital no na omo se esese omo twa na omo pam. Enye say best spread me whole body. Wow. Where that been? It's me 1 year. Ama nu etwi mama ho ato ama wa chele kakra. But after the me wo wa me ti say ase bibi ne nam ho. Ase bibi e ho twetwe me hwe ahwe ni. Into omo pam ye omo ya pam ama my tattoo card cover scan e ho. Into wo hwa wo hu kura mpo say ya pam ho. Ma cover ho no. Omo twa me ha nyina me ha. Nti me wo wa me hu say e twetwe me. Obehwe no hwe ni wo nti me ka chom say omo check ho ama ya scan ho nyina ma ya si amese me ya nyina ya scan edu ba bi na doctors phone ni se menya ace because ya re ba o treat e kwa na samba nti HIV so ya check omo check omo hu say na ya wana say na ya ba mi ami mo amte he me ka se me nya re na me boa me endra say we be fa me ko sofo bi hono sofo no mi se meja sorry ba mi hu sofo na ade na onko aso ne ma ba ko mi enu bi ma mi hu say o bibi like bibi won so and say asentu mi yeah and today ade oye den anointing oil bi a ode ma hu baby anointing oil ni pie free yo cap si ho si se mi fa mi sense me de mi se si mu na obi so na oil aye mu ma no shegu ade ma me amede so no Ghana me de hohoro me nsan o se a me fanya me nsan nti me bisa me se me pana cho de ye me no eye physical na se bibi wo no se o one specific de o kan ya me se eni wo me ho ba wan ka se de ye me no eye we nti o ka che me se anything spiritual bia he will deal with that nti me so me nkoso a me no you do na me deal with the physical aspect. Nti me ye sure that nka bibi wo ma nka papa ya mko na we dey dey akobiti ya bibi because you know say sometimes no o yare bi o no enye hu ma se ma ye mfa nko e bi a ho hu e no be bom pa ya ho nto obewu a obewu nti enye hu ma se so even if obi ye bibi o hu ka mi je ndi se na mama yare no ba na me kan ba oni obi ye kon tokwe bi a ofo say bi o betimi de wa ko baby ana ni obi ani bibia ni adam fo mi so am tin baby enko baby a ni obi ani ase aha me ti omo ni mi fi ko mu rute no mo de ba se me sane down kwa ko je aduane no kwa eno kwa problem me ko me ba na ma bre na me hu me sa adam fo ka mi ni obi ani asembia meka sini panic ko yimbi kama ko ni pana wako pana choda dada minko bia nya me aka sama adwene ho sa why na maye ni bibi why na makasa anka wa pana cho na bibia na cho mi nya obi a nti sisi ano dia wo kan se in case we bia na wa adwene ko so but bia why you bibi na eyi a wo pana cho ana de maye obi bibi ani pa kono mesre no on fancha me bi de minim se maye obi bibi de but me pana cho on fancha me because minim be ma wo ba o be spiritually physically or say o pa so sisi ade wakasa in summary no wo yare ba unim bia ye o nti sisi ano unhia mo na unhia no it could be spiritual, it could be physical, it could be mentally, it could be financial bibia necessary ano hwe camera na nim na catch Ghana for ne omo show on TikTok omo fans ne omo nim na new people afei na omo be interview we because of the situation and obi akomuda ne ade obi owo support bia no wa catch hwe camera na catch omo na number wo pese bia omo betimi afre in terms of bia ye check it up say bia owo solution ne ade nyina no meti bushi afokwa meti mi so ma de ya kwaya ya hu ni pe bia bibi ye ya eno ane se eye ye sa
my area check. And now me feel say ya dear my home di betimi. My jebi omo be say my jebi for the past 6 months me posting video on TikTok and me seriously na me yare. Yeah campaign na me huri me na. Say be or what solution ya de ade nyina no. Ti me ha me ti me busu afọ kwa me ti me busu o ma de. Ya kwaya ya hu nipa bi bibi ye ya eno ane se ye sa. My area check. And now me feel say ya dear my home di betimi. My jebi omo be say my jebi for the past 6 months me posting video on TikTok and me seriously na me yare. Yeah campaign na me huri me na me yare. But any day cause na me say oh yare a metimi aso ano. My dey metimi. Na akwa kodu time bi say asese me ba abonten. Se me ye din na se me deda ho na se me wu a obi be san ba be ka se oyare wanka na de ahye ne ho na wawu e se bra si confusion wu ye ene na ye ne yi o na me dadam that day no me real ho san ye se obi ayi ase na me yesu ye ho obi ayi ase ne ye ho ayi it wo me yam hye me sa because the na boy ne kana asema ono so timi so yare yo ba ne ho to no ma ne be ye interviews na san ba set so at the end of the day the yare na san kuno bra ti wa me yep timi hye me san for who say mba o timi so be committee suicide oh that be me committee suicide we are be me so wo ni ba kwa me dwane the muti na me dey aba abonten no because seriously interview ya me ye said there ya dofo ehwe ne sa na ya tamfo so hwe me ka se obi ti ba bia me ho ye na hia interview or be bushire to powder go ne ho but semet na se aka se obi time nti me be kasa na me wudie me ho to me wi na ma be respect me ho at this point in my life no me nkwa na hia me pa mo chọ busuafo enye sika na me hia ma sen sika papa ena de ye me se omu aka chere se bia ye hia sika se omu beton a ke no minim omu a metimi akosere omu sika omu afa ma me ansa na ma ba abonten at least nkofo so a try omu manfo a try but me ho to me enti me sere mo de ye me nie me nan me no kasa me nan emu tutu me wo idea say obi a wanya infection pain ama ye twa pam na ewo mu a ase nipa na ase bibi ne nam ho ase ewo twetwe no so wo obi a ebia ye obi pain a woni ba bi e de nipa ne koye ana kwan nipa ne fa so ne ho to no me pa mo cho me wi a me bo me number wo any support there and I think say me try we na say anye ye dia na say dia ye ne dia enyu krom ha na me ho beto me anyhow any way be a ofo say obetimi aboa me bia no pa mo cho na kokon obi shira pa mo cho me number ne 0542 054352 me yesika ayarisa na me hia se me da sorry na de ye me no eko manye yi kra me pe me pa mo cho me how nyina me nka so obi anchichi scandal me yare ma try me pa cho se wo so nim kwan bi a metimi afa so ama me ho atom ya nyame be hira me da mase dia men can problem but aha na edibisi